I ćao ljudi, i ono se opet. I danas ću da vam pokažem vatromet znanja. Ova knjiga je od Public Practicum i ovdje piše 3 do 5. I ovdje piše šta je vatromet znanja, ako želite da vidite, pauzirajte. I vidite, ovdje piše vatromet znanja. I ovdje piše dosta ovih informacija. Piše da je knjiga iz 2012. I onda ovdje su razne stvari. Ova knjiga je korištena, kao što vidite. Ovdje imaju domaće životinje, divlje životinje, voće, povrće. Ova knjiga izgleda da ima dosta strana. Prepoznam po debljini knjiga. Onda osjećanja, veliko malo, najkraći put, poređaj po redu. Ovo su neke mozgovice za malu decu, šta je okruglo, ispod dna, gdje žive, zima, zimska odela, šta je tu životinje, tragovi u snegu, ko pliva, ko gmiže, šta je treugosto, boji kako je označeno, iznad ispred, koliko ima datih predmeta, kućni poslovi, saobraćaj, vesenci, proleće, sad izgleda proleće, izgleda da ovdje imaju sva godišnja doba. Onda nacrtaj cveće, šta je četvrtasto, onda dan i noć, ptice, selice, onda uskršnje jaje, najduži put, bio najkraći put, a sad je i najduži. Završi nizove, zdrava hrana, onda čuvamo prirodu, od čega se pravi, leto, letnja odeća i obuća, onda podvodni svet, koliko ima životinja, onda kako se kreću pre i posle, onda suprotnosti, zbor i oboj, i zadnje šta dobijemo od domaćih životinja. I to je to. Hvala na gledanju ovog videa, ako vam se svidao, ostavite like, share i subscribe.